Mayam Krumzari, Domning Biribas Impact News ni, I Joyce Rusham the Impact News ki, Manung Hune the Tarab Nokchari, Nasi August ki Tang, Taraga Humdoi, Patriots Day, Atawa Singing Numit, Masing Numit Lapus is the Okogi, Ipai Pusing, Martyrs of Anglo Manipur War Bu, Ikai Kumnaba, Uchabagaloina Nangasi program si Hadokchage. Handaki thas yam tini important over tha di were ngasi yam significant over day ni aduga nahan August ki tang nipanda Chief Minister Y. Kemchana Haigabasi, Imphal Guwahati bus service masi resume tarogani open to all the communities. Haibani National Highway number 2 da dum chatpa loimag yaragani habigi announcement nama pigibani adugi matungda August ki tang tara mathoi da cabinet decision logduna education ki matang transport ki matang health care ki matang mayam ama logre resolution mayam logre mathangda August ki tang tara ni thoi da ngarang Chief Minister na habisi numit tara mangani gi manungda illegal weapons pai bagai ching do gera valley do gera loinamak surrender tawgadabani natragadi action lakhot kani haibagi adugumba achaubu warning ma pigre aduga Home Minister Govindas Konthau Jamna haibasi highway da extortion tawriba transporters singdagi extortion tawriba mioi sing individual ogera organization ogera moigi mathakta akanba action lakhot kani even National Security Act NSA hawa panba yabagi adugumba khoi plan lai consider tawri haibasi lauthoki bani aduga ngasi ki pauche da khoina kai thina ge haibada tha mari gi mamangda tronglaubi awang lekai da admaina bomb attack terror attack chathabada yam pikliba angang ani lekhidaba mamana yam thina shokiba aduda chena bani haiba accuse ni haiba UK negi finance head oiba nupa ma phare haiba pauji ngasi ngasayuk tege dum phongphong sana miam loina khangnare aduna Lal Hulub Amagi finance head na chena mazi multiple case chena banupani hari not only Trong Laubi had the equidina Chief Minister na Churachan Puda like Hidraba Emile Valtegi funerals at Pamatamda Karang Adway the no makeup never the Suchena Bani have Nupani Aduga Torbung the Zumamang say that my no makeup never the Chenabani have Nupani mazi multiple case chena banupani hari Aduga was Gitrong Laubi ye attack Asida Zumas Chenabani hari Aduna NIA na si phatpam leire aduga leilong wifi gi mihat nagataruk mihat ki matang da zu mi khara phagat pa leire NIA gi na arrest khara tawre adegwa chahi asida mawang chai de yaungna dum khulai khomgat pasi nungti gi khoi pauchi da dum thengna duna le ngrang gi latest hoina Manipur gi DGP na phongdok pasi more than 1400 arms recover tawkhrabani adagi 1137 explosive recover tawkre adagi 1422 firearms recover tawkre adagi maruna 7000 hena seize tawkre aduga extremists na 491 je phakre habani aduna masna arrest adagi arms recovery da challe aduna hojik lagli ba film masi masina endgame ogidoribra or khoigi manipur da laiba khoigi luchingba singna ngasi mak August 13 gi Patriots Day da Athauba sing da moina maina lairang katuna ikai khumna ba uliba athauba sing asingna asing da maina ikai khumna ba uliba si moigi leader mo begi asengba thabak tu pangthor kadra Manipur da peace si lakadra habi question si lairi ngasi ki topic na NIA arrest arms recovery Endgame with a question mark aduga khoigi panel members na ahan bada Ozar Jagat Thaudam former member State Planning Authority Ozabu Taram Nokchari Ani Suba panel member Oza Khuraiza Mathauba working president IPSA Ozabu Taram Nokchari and last but not least Oza Dr. Yumnam Premanda head of law department Manipur University Ozabu Taram Nokchari ngasi ki discussion of Dr. Baze ahamda Oza Khuraiza Mathaubu dagi hau Dr. ge Oza hoziki NIA na hoziki Tronglaubi attack ta mari leina ba mioi ma UK ne gi finance head ni haiba nupa ma phare haiba je masi just one isolated breakthrough agidra na traga masi khoi pura endgame je hoziki terror network or sigi mayam laiba crisis ki endgame da laksalak le na logodori browser Hojik akoina thengnariba Manipur gi issue se joisre masi akoina criminal case tawna thogdok thokpa incident thokpa da chenaba mi amani phabasina issue se resolve tawna nabagi objective to di phangba khara wadoine masi phabagi phadabadi yadabani phagadabani but phariba pochina Manipur da thoibe irang asigi पोसी लोशन न होनबदा कदाई फौब मदुना कंट्रीब्यूट तौर कदगे हाइबसिदे चौ वहांग मोइबा
Hujik UK negi moi finance paibane haiba ma phai hairisi en ningjingbada July thada July kuni thoidra dai da kulum doidra Chanpurda ekoi moigi Central Forces me change laga phabi video clip ama CCTV footage da ma tholakhibudo asigi utpiriba asigi footage da phari mi si male ado tha almost tha magi maya da magi mathakta moigi different ekoi investigation ki process me ama torongani adu torong tung da mana confess to reiba potsi masana madu kamaina madu ki confess to reiba potsi da hujik mana adu ki potsi da chenare hai taragadi mi ama khaktangi thabakti oiroidoni maside da sam moi team mama group amadi chenadoni adu ki por me amdu mana haibagi matungina madugi chenaba mi singsi puthorokpa amuchu changi haiba adu investigation gi magi modus operandi du dia koina yam haiba khangbusu nate koina expert oina ngang busu yaba poti nate NIA gi tawom thoku du dum tawgini but NIA gi role and responsibilities Manipur gi thoiba crisis sides da magi role and responsibilities di criminal cases ta investigation maruina heinous criminal cases sing da investigation chathabagi responsibility do moida state na khara makai moida sinaba dugi wari ne bako aduna masidi dum maidi normal procedure ni mari matam su yam changakani chahi rom da changani adu atopa pending cases me am sulai adu NIA da sinaba case masing di am yame mamang da ina thena jakhi da court ta NIA da punna sinaba se state na nifu ga ni thoi gum sinai hai adu NIA na lokhaliba case di tara bhan lokhatri hai adu gi pending cases me am do Manipur gi huji koina chahi ohum mena khanga laiba crisis se unresolved crisis se siga mari lena na thokiba different ekoi cases of ekoi incident ngakta ne ba adu gi por me amdu da chenaba mi pharga irang lotion gani haibagi guarantee leite sigi laiba po sigi factor na irang Manipur thobi irang sigi driving factor sina atopa reason me amale adu di NIA gi purview gi wang da leibra na idea maina lowe ba ko madu di political oiba dagi di ekoi gi legal oiba administrative oiba issue me ammi yauri aduna madugi potu yengaga tawgadaba potne aduna sigi incident si koina yam ka hena masida exaggerate tawraga nganingai di leite tawbudabu only ek masina pira ibe yam significant oiba poti kai noi kanda tronglawgi case thodok si thokra matungda tongan ba mi myam amana mai gi kai haitare assumption da mana thokpa argument me amma saganara kanda swaida khoi masen gi marakta amaga thajana ba koi metei hatpagi bhabta metei injan bagi bhabta adumaina koi masen gi marakta yamna nungai ta ba wafam yamam phongdong na kibagi miyam de yam chawna confusion chalan gi ba thodo ama ko oi gibani na maside de chenaba mi si phaba sina oi da bangang ba minam bangang ba natragana mari makhong samna da ba koi gi kai haitare propaganda toba adu miyam de leramba adugi confusion miyam do clear to thopagi tanja amadi haiba sigi area sasina phangena lowe ozadu akhoi gi state leaders sing na lokhalagli ba khungthang se hojik highway is open to all communities kind of torgli ba dagi mayam di mathang lokhalagli dana masidi kamani bibiya bagi is it the essence of true leaders highway gi sidi highway hange si kamaina no idea madum de bhab suna ta de highway hanga di joshi ju highway hange khalawra pau de hange ha no aduni adu ukrul longi su hangbagi su mai no ukrul gi sidi security labor ha badi khangda no security piraga highway hangbe wari nate highway si chahi hela amne highway si sinaba yada le ise sidesda essential commodities khara pusalakpa ama tobaduna wari mane ko adu highway hange ha ba posidi sungang hangde ba hujisu hangde nahan chief minister na chaluraga halak matamda ngangi wadu yengo kukin pina tholai bechi yengo kakotuna tholai be yengo adegi masak oina thola video wangang khalai ni ko aduna highway hangbagi wafam sidi masik sarkar paibiri ba maroina koigi government gi ma site gi di adum haibam thokune na dum haibasu manba haidi handak amu hange na haise mamangi chief minister gi visit ta lambi chabada kaim to hode mayam na ki badagi chatabani na haigibane ai chabada kaim to hode mayam pa chane ada aki besing na chataba oile me na haigibane ba masi aki base lokpa je lenga ki responsibility oigedabra adugi ai nate tha tarin manga mari tha ahum mari gi mamang da ki bade chachadabane na hairam bado
tha hum mari matung da mu chalakana ngasi dei highway hange no hai si kai hai no hai argument wari ani si yengo jamana mi na hai du ne si wari ani se tha hum gi mamang da na highway dum hangi sidi ki ba mi ne chacha da bani ai chalu da ka shu tok de na hai re da na mana haisi Imphal Guwahati bus service to the high bazala akoi khangdre adu de akoi khangdre adu bu mi mana hai ri ba se hana already hangi hai ro wa do ngarang na hana mu hangdu e na mu hai sin kai hai no hai bo hang sin da ana sigi si karamana chumoi do na mamang gi tha hum mamang hai do na chumoi do ra handa gi sina chumoi do ra do handa gi de he lau thop ga nongan ba ga yaro e na mu hai ri ba kangu du mathak di kain du su tau da na hojik akoi gi honorable home minister na mu masi highway chatpa ya na ba du tore da security pi ne du to ni no hai rei se ngasai gi thingi ba kangu du na mu thingi na phong na media thola laura kan da adui mathak ta paikhat bam thokpa action du di tawdraga somda mayam da mu wa ma hai be se hoji akoi hanga ga di mi chatpai wari akoi khangum thoktra nahan chalu bada ama pharaga tinthore buffer zone la lai khole na hai ada buffer zone je mitei mi chang mi dile raga chief minister gumba kano gum widi buffer zone je lai ta badona ai di masi buffer zone bo haning akte masi akoi gi nawai India na ning tam phang ko tam da akoi Pakistan sem gi bese sigi se red cliff line na hai matam dugi moi gi kano sina British ki kano na mana phammaga mana yatpa map ti yenga line am chinga aduna border oiraga somna India oirani somna Pakistan oirani tawge amai dona koi is so akoi gi Union Home Minister Amit Shah na la aga nawai koi gi Chief Minister jo haina chingna yengjalage tamna nang yengjalo na haire na haigi bese ana hojik leiba buffer zone Amit Shah line man ID counting hai maje Amit Shah line ne na wai di lowe Ozadu zingarang first Manipur Rifle Battalion digi parade ground smaina recover tawra arms myam phange local display ga tawbagi intention se aduga atopa wat pasing ju loimak surrender tawra o habagi warning piba aduga highway extortionists in the NSA bhawa palakani kana haiba je lenga ki sumaina tawriba exhibition or display tawsigi intention je karini han logodage moi gi progress report am semjabane asibudi ka sukaide paliba lenga sigi progress report am semine hoji lenga sida sinari bathabak si Manipur gi rang lotion ba den kulai ma gi basing lokat pa law and order si maintain tong restore tong na bokona ba haibani dina adu gi progress report am ko sibok changsel ana DGP no ula ko su ma su magi kano semja doini dina magi performance report am semja doini na adu gi pot du tawbane ba only amana sigi pot sing sida only problem khara koida leibadi kaino na hai kanda ngasai gi joshini kon ko medo je hai gi budo yes akoi gi kano se adu gi duma kitang ID highway extortion gi matang se sigi si mana highway extortion sibu ngasi ngarang dang tawro ayu ji mafam loin takena karam ba jaga da counter hangi kamai kai moina kala kiba receive amount me ko loi lei keno si chahi kun muksi kun thra muksi khaira la kham ni keno adu ngasi ngarang da ra masidi already khangaga India government khangna thadu ga la ba India government na peace talk ne tawraga khulai ba sing si lambi da highway da thola pisa khain bai thabuk sidi hana di tawlai adu madu sungang khang da ba sungu da ba hana kaim ta khangak ta ba dawna ngasi ngarang khatang inong nong na hai ba se moina hai pochi apply to ya mai madu di kaino lengang popi outpost na haraga police na chiengo bomda handak round sil namaga lupa changa la howe na koi mapande la ko mayang driver na ulaktra nan thingna hobra media da yes viral sa ki chiengo lengang popi outpost na police ni round sil je lupa changa na to ba adu da action log du mangai adu atopa koi gi tongan ba NSN gi khai ri ba kuki la lo ba kunthra mo na khai ri ba ko atopa lambi da khai me am se sigi di chahi kun mamang de khai la khrabani ado ngarang ka khai basina kasu ahong ba ai la kani ha du di hoji bogi de ai thajaba leite na mai thamjake thank you oza pathangi wanga se ha oza jagat thaudam da lakchage oza zik government da thazada basidi yam thin chaun leire do oza dai khangjaning basi akoi chahi ahum sumaina yam wana lakle aduga lenga ki site ki di progress report am se sembagi mami di tari aduga every time peace purakadabani development peace leitragadi development je lakpa yaroi economy boost togadabni habi wafam je adum toina di adum panba adubu just arms recover tawraga warning khara piraga mi khara pharaga peace lakadra jesri ngasai hambada ai gaktan keno tan hana haigi wafum baktai sum reference am tawge word se koina
line it as Shinavadi, Nagna Hangbada, Yanabada, UK, Negi, UK, Never Loop, have a high Mali Natra. Yes. Tashing with the UK and Lalo Loop, I see Kanabuno, have a sang. As according to she Manipur, you and understanding the canary with the Lalo Loop, UK and Eji Lalo Loop, nothing. Moji arm gang of a Okay. Adegi unusual point at Kasagi, my am reflect on and a party guys that were harabum late. Madam the state ki police force na fare haragadi. Yay. State na Kaigumbamata, the problems in Manipur, the state ki Ladiba, Surasampur district, Natragana Kangpokwi district, or important matter, Imphal district, Ladiba, police ki work singji, Imphal district, my am party. Lot na not we want active. But what is the role of the Surasampur police? DCP himself, man, he should ask why Surasampur police have got all his personal slavery. When my activities, my knowledge slavery. There's a big question mark. I don't NIA this Shinaway, the state key responsibility, law and order is state key responsibility. Ni Adunani, my among Sideka and my am Ekla with some rifle and police and came Harakti Hashi. In some way, it is correct. Law and order is state responsibility. Neighbor. Central forces assist the work of the So now, when I can NIA this Shinare, do Fareg has around I give away the state Sina, DGP, na, Chief Minister, na, he should reflect on. Madam the Sigi can say state key power, Magi law and rangai, police functionaries, ma'am, district level, ma'am, failure. Another issue as I can do the Akoigi Manipurgi, Hojiki, Akoina May 3 or Madu Mamang the Horebe issue. Akoina Karino identified the woman sang. Actually, peace native, the issue, real issue, the address or dragadi, Akoi Tunko in a punchi, Akoi peace to la oidin. Peace see Lagna of Lagnavakanda, Tola Kribi Shudukai, they know, Nan see platform, Sida Haivada in a Rinku, Akoi can do. Editor, Suma High give the Salrogai congratulate. The issue is illegal immigrants. Illegal immigrants sing see Akoi Manipur labor sigi Madugi, the Makoi activities mayam sing the state authorities as challenge Ropa, laws in Yam Queen implement of the Lerapa, a city Tungi future ki yang than action mayam local Ludugi, Madugi reaction neighbor. So now issue is to address the illegal immigrants. Illegal immigrants not and their activities. Yes, their activities never. Then peace will definitely come. Nana Mamang the Zumu Higre, Ainasu, Amuksu and Higri, the issues Ladiba community, a queen cookie in a hinery, cookie Luina Makinative. I know my among the Wariamasu, Nasagi Hana de Gehona, Manipurda, Kunda Laitamina, Yam Queen, a Laminarimba, a Cookie and a Masana of Hijeri or Tado Wiro community, my am Jingji. I know with some Changak Pakangu Jingina when a Namzin revenue. I don't know Makogi political agenda, Lagna whether Madugi manipulation, Madugi manifestation, Madugi Tolak Panebois. I don't know peace, Hina, my Amsterdam. I got peace like them near the Hayinsul, Natching Aku in Lakpia, until unless issue is solved together. A quay mayam, Lerakpa mayam Jingina, Maruina, Nasagi Haiduni, a Towan Haiduni, Highway didn't hang a lay, me at Pia the one. Ozado zik arm gang UK and Egi Mogi finance ki adum head ama parapanina Heidi for any terror network say adum sustain ta we haradi madugi financing darkata ba adukumbagi head ama parapanina network to di khara di kaktat pangam gani na I nag mamang de sunang na khangam mani UAK and Egi came to guide and me am the father that came to guide. So my understanding Igi aina kanjabada aina wakalda I know Mayam Tokan, UK and Nese, Hojiki security forces in knowledge Makada operate Tori. Okay. This is my Agi Hagadra in a Kanjava intelligent webism Sunday. Why Yadavagi activity Tobugi Madugi pressure Lakpagi Amani Param Badia go. But otherwise, their whole UK and Nene statement Mayam Tokre, Yamna actor meeting Hana and Bayaba, meeting Kana and Bayaba. As I gave law against labor, so government is not taking up the action against UNA. UK like that, the UK is unlawful organization and Lokopayana. So, I, UK, 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 UK,
So there is something that we have the today is the masa khara kakta mi nga sai haga don amani pharaga isuji dum mayam da yonana ba haitare that something is doing heavy mong da the minor ubli government sini that is okay aduna takpadi magi maru do di phukta bida adum mapana dum ising sai sala thamagi yes oring da chandon we have to be very frank na sai akoi je frank koi batai akoi khan batai akoi loina ba ga sai issue je kadai de la ino akoi nga sai ai na ga si platform jo hai gre akoi mayam yam kan ai nei ba koi mayam da gi hena ngasi manipur da lady ba mayam jing de any maite gi community hai tar mayam si da hang ai nan si gi platform jo hai bane kuki gi maite gi khane je khane de ne it's not ngasi gi agenda ama political agenda ama de gi kuki kangbu kharana moina mai ken khun mai tharak pa madagi moi khoi sing duga koi madai matam du khara khana sena ba khara thokhi wari ne koi laibok pidana koi thodok mayam legre koi there's no community level da auti ke aram bai tengol na ba da koi all kuki loina ma koi yekna ba nati na high level legre ne so this level still akan se is the koi na tawdo si hoji ki problem thon ningi ba ngasagi maruina kai da no manipur da punne himinasi punne leminasi hade yadri ba mi sing ji kana kana no kai da no to moina pamdri se osa do jiga eti gi site gi adegi manipur gi cso gi site gi du maina dum haiba but ngasi bawda hak na tabu wat pe ra haidi khangde kugi site gi di akoi maiti loi mak ta yeng na banate mi khara khatang de yeng na bane haiba wafam ji su da ta da now hojik si is the psop na thado community thole another thing why adu itadi this is of the madudai karigino haiba kanda sing the leriba misam praja mayam jing do khulai pai ba sing na nam na hayan bagini not only that moi the propaganda mayam ma kha khulai pai ba sing duna moi mayam jing da thajan na thamba da gi ne asi gi aduna government of india na ngasai kari tawe ngasai ta koin tawe da sidagi sida khulai pai ba sing na control to holiba su gi mechanism je su hai riba koi yamna hai tare mayam platform mayam ja thagure aina su maram mak ta boi su ji mungak pu leite kai da boi su ji kai no di kari gumba aina maram mak ta su compare to daud ki geng an le na wai daud ki geng du mumbai police na koi nongmai kamna roi ja hai something like that ne aduna ka sai gi su gi mechanism makada am ko ba pai ba khulai mayam pai ba geng mayam ma sem ga le moi mayam jing du da agreement sign tona dana moi jing du mapangal kan khala le mapangal kham de su gi control ma kha dane bel le ris aduna now jese ke arm lady group mayam jing je loina mak se ose demobilize to central government let's see praja mayam tholakani there are many people there are incidents like the kuki hanal lady ba koina khangna re furu sigi village mayam ba hat pa yaw khram just because that kai the weather makta kuki mayam je or maitai mayam jing da support to we moi gan nang nei ga haibe in some sort of a sense okay aduna she am like this is not a kuki ga maitai ga khana bane na ai gi sunglei leite ai sa mona su leite masidadi political agenda phangna na ba ngasai gi matam mamang gi government ki matam da ngasai illegal immigrants ki issue je am kui na nanjil thamakpa manipur gi issue je karino haiba kanda law matam jana implement tok da nanjil lakba for example thangjing 1966 the protected forest law thokpani 1966 the taba khundu gaktani ma taba yadoise now 2026 2023 gakta da sigi realize torokpa matam sana matam the action local logdaba mayam sigi accumulated mayam jingni 1967 da koi 500 refugees sange hare 67 gi matam ji kai deino ngasai gi assam gi ngasai nrc gi kai gi mayam khana badu matam 67 ji kai no di indo ga man burma ga boundary agreement sign tawna matam adu asom dagi refugee mayam sange matam sana akoi document hogdaba akoi implement hogdaba mayam sina mathang nanchilak pa kan de ji sigi akoi si pokhairak pane मा के लेंगांग न जो फजना थबक तौदरे अदुगा हौजी के लेंगांग न जो फजना थबक तौदरे हौजी के लेंगांग न इशू जी एड्रेस तौनो लांग नद्री there are two yamna nungai ri je mamang gi government the same bjp government ki priority ga now hauji ki present government bjp government ka ani sigi
Where is the priority? What is the issue? Manipur ki leiba issue is the what is their point of view? Yes, issue really karino issue je tok doje highway chalaga peace for edi yanaraga wari khra sara tawnabra natraga basic weriba mayam na su demand tawn leriba 1980s dagi kai dagi mayam pulak na demand taw leriba Manipur ki future da su adagi the inter community relations su yamna kan effect tok don leriba ako illegal immigrants ki ade the unauthorized weriba nga sagi settlement mayam sing sigi maside is da koi farm we stenam toga hey noiga khoi gi lemina have de khana bana tene but you have to do as per the law state amani state am le di state ki law sing ji in bata bane or legally khoi law gi matung na samina si that way yam nu sin samina hai bagi issue ma khakta moi si yamin kano to bum sangi nga sai issue jing to address to dana ba na sona kanda khana sin ba si diversion gum bani mai te ga khana re dum law le ba khana dum nga sai hai dum na khana re dum law ni maram di real issue jing ji address to pam da kangbu sing ne ba du to re do okay oza thank you so much mathang ga wanga se ha oza Dr. Yumnan Praman lak chage oza id sum nang nahan gi pause sum ta ba matam da handak thas is the peace se pura lak dore male crisis loisla do male hai bu phaw khan ba horak labani ha ba di highway ga chapal loima open ga tawradra haina khatang di nungai ba phawjaba government gi side gi action lokut ba hogrba male oza kamani bibi aba Manipur the peace ti am lei hanadi lei ji de dum there's nothing short of peace here peace ti phadana lei pithri bi the khwai gi peaceful oi ba mafam ji Manipur ni lobe ya koina nung ya kap to kap sin taw ji di ka su problem na ti da ya mena bi teng ga thousand dana fighter plane ga kap na ba na tri da ade samudra su lei ba na tamina lok tak ta kap na ga dra adu ga thodu taw tri da ko si di yam peaceful oi ni lobe ya adu ga highway ga si di dum han sum hang ya ji su hang ina chat pa yai taw bu free way free movement di nang sigira sangira free way je haba adu ni da hai je adu gi wane do anyway taw sum mo thopo ko pai ai di cha to le ti highway di kai no kan da si di highway ji thing bu su ya di adu ga hang du ek highway su ya di ko ji lu ni ada ma tin taw ri ko le bak si gi di lu si matam sana chana gai ta re implement ju taw di enforce taw de ana ko si adu gi do sa ne ba thui si na hang gi yeng biu uji ko khanari ba si yaw ri amana ko gi honorable chief minister hai si 15 degi matam pi bani illegal arms sing ju bikhalo hai ri ko ngarang hai gim ni ngasi numit taramani khatangai re numit ta ngai re pung de yang adi khabu chondhar mani an illegal arms sina MLA natrak SP de piu hai ba ko simulai re layers nu phare masi chum da des different thing ada sinai ba tam se illegal arms hai bane illegal arms kadai bu ko ragi si definition di yaw pi de man ju pi de khabu yaw di hai ju hai di pa hai ba ni illegal arms sai jing ta ga di arms act la ne lu ngak te ni thab khudi mu se lo ngak kan nei ti una ge ju lo le ising ni ju lo le lo ngak tani taw du che illegal arms si kadai illegal arms ko hai ga di arms act amasung arms rule khan no 2013 license pai da balloon maksi license pai da ba the government issue taw ba police si license da kai ti amai taw na si mayam ji yengum change ba adu da na taw dur ba na traga na lakthok laksin taw ba kai gom adu ma khadu illegal oi duri bra si very clear oi dong na hai ba na adu mai am ju khomgat kre hojik si illegal arms se adum flout toraga dum lei rib zatla aduna adag illegal arms sai da uncounted akhoi si lei si issue ahum ni amana foreign machinery side na akhoi land isam na nomai kapi si akhoi gi swai gi mi sing na kapa na te ma pa na gi chang pa si foreign machinery kawai promise ma taw ga ni ega mi halalin ma ma ide longi shet pa ka taw do longi budi already sindo khre khongaw nu shala bane ba ko aduga pote du ne maron ga du kaino ma ngangi ga taw na gi mi thaina aduga mu to khre ani foreign machinery yaure cross border terrorism issue le re khoida adagi freely weapons available ni arms trafficking gi problem su yauri ba drug mark da chatoi ni drug arm ga pundoi ni ana sigi mayam adagi illegal immigrant kari issue gra akoi address taw dum le ri sigi si address amta taw de ba khoi na thai ra sum kari ai tare politics of violence hai ga vicious circle of violence ma taw ga lei be wa ne ba ko ana sina di kuina chatloi 15 days ki du da illegal arms si government na clearly define taw changi illegal arms si hoji ki du asome changai ba akhoi de yengune nomai kapna basida asom nei kapai ba terrorism kapai ba nomai sing si nomai du phare ni machine ni ama leraga SLR ama leraga dum chahi amani kapa ya ne ba ammunition ji kai lai no ammunition ni lai nu ni lai bak to thor nung tar ko na te ba ma pa ni chang e yam lu ri hai bani da an sigi sing ji address to goda bani adu sing farm changi border ga ngai ba khoi gi ibung ibe ma sam rifle ga si mo gi su role dam chawi hai bani da border si Manipur si ngak te ko hadi ma pa ni sang pani na moi na pha ga da bani si yeng ga da bani si ma han ba
ani subada DGP akhoi mukhesina haiba mana PSC 5 February dagina 11 August na pa ba ya de August ni pa don kaino Manipur da August ya maru ba 13 August natra adagi di India purni ki 15 August ade 14 na am yaw re khoi di 13 14 15 ja maru adagi di suspension operation su August ka tan sana ba August loi do adana sigi posini adana sigi August ya maru adana sida August 11 the PDC 1422 firearms 7,000 rounds of ammunition yam de 7,000 te 70,000 crore hadoni sidi haidi akhoi so matab singda di akhoi gi komla nungla apple ka pandar bani madi una wana ma si nungmi bro ta pale ba hai ko sima yam mandre adagi di explosive su yam de 1,130 jam sima pire adagi di sima ka sukai de magi progress report am pi bani phadok phajin to mayam dugi adagi amada system yaudre sophisticated weapon sniper rifle adagi di RPG kana ko na ngang sing na hai ba phutoro man bai du ne ba la phuto ma sa khilla kapa rocket propelled garang ga du am te yaude kamai to jang khang de khoi je dum phaba ya ba sing phaba ya da ba khai tok na ba la ba ta de ade amana Home Minister na hai basimadi khatang masida interpretation changi NSA palani hai bam hai highway sida handak utpar ka tawba adagi extortion ka tawba adagi transporter sing da awa piradi ka disturb tawradi NSA na National Security Act 1980 je palani hai ba ko ade am lu bom na nahangai de khoi si NSA pan ba ya da bra NSA di kamatam pang da ke ma public order so pan pocha hom ni ko akhoi jam khang bam changi lo ngak tani logi lila sida hayodra ba khoi mai thire aham law and order si down ni my grade se jam na yu ngau no mi ga phuna ba letan pi masanga chingu ba ani mi amani ga hato hasinga tawro bi jam law and order nothing to do only akhoi gi jam law na handle to ngam ba police handle to ko law and order ade khara sathe ga na public order ko NSA is public order ki po ne public order da thola ne ha ka preventive detention to ni ma trial to without trial ma 12 month from the date of detention da na 12 month trial ba to na thamdoi ne phom da Ozado hana mamang da kamta sigma action lokata batara gazu hojiktis mine announcement tawrabani na action jil lokla kani haibegi khoi thaja badi lepham na hawai akhoi gi kanon su governor su hai ki NSA pani na pani da bani NSA na hana panya ni aseng badi rally chakado nu bito May 3 2023 rally chapa lokto nu bito adu NSA loi phara dong adu aga gi meeting do adu tho moi dong ni NSA ko em nei khangbi ni sibi nungai re tawo do NSA pala ka do ni na public order da su in la adugi wakhalon du tawribra law and order hengala gana public order ate hengala gana security state ne aina haibana temasi Dr. Ram Manohar Lohia against state of Bihar 1965 da khoi pok tinga da Supreme Court lakthaga mijas mangan sakal hom ye pa concentric oi sakal mathak amma yakhan amma yak tu ba khwai chaw sakal no law and order aduga khatang pixel lak paduna akhoi gi public order na khatang laikai haro community haro magi nuti ki tawdo rhythm da sokla ni ai nan hayam ni khoi public order hendana security state pu oi na akoina haijari ne ko ado me sangse leba khangde adu makti mande oiram su phain khale adu ma lere de amana mo khoi je hujiki se hujiki UK ne phai kan tawri se es kari palalan thadong do ga haine ko palalan ko cookie jo hai Elias Singson so hai moi Elias sam lai ni na harong ngom no pai Elias sam lai gani mai maming am hong sina duini na aduna maji phare anyway UK ene gi magi legal position ji kaino na khoi ne ne be si jam ne ne ngai ni kana seng bodi si terrorist organization lok thok ni huju lok thok te nadra terrorist organization lok thok te moi si lok thok te under section 35 of unlawful activity prevention ki makha lok thok te unlawful activity prevention yam phajaba na mai scheme je pa matam da terrorist organization lok thok te pa pa phai ko madi akoi na khangdamina terrorist organization lok thok tam ne ma si terrorist organization natraga su ma ayam na terrorist organization di ko na laur kani ma di section 15 sida terrorist ek na ma define tawne ek ha organization na tab thabok oina mi hat pa adegi mi kian ba institution community supply da disturb tawba ade kano ma da mi detain tawba abduction tawba ade intention strike terror in the mind of people ga tawham ta di adu terrorist ek ne ba adu gi ek terrorist ek tom ta section 16 ma kha da punishment phang doi ne ma terrorist organization lok thok tu phang ni ko ek tu adegi di terrorist organization ni member ni ma pha ba ya ro ma na pha do si terrorist act tawina phadoi ne ba ko amana sigi act am phajaba amna koina se pa section 20 da am yawe terrorist organization oi hodab sing phaba ya punishment for being member of terrorist gang haisi terrorist gang aba organization tab am phajaga ani ko legislature mayam sin law makers ni law semba sida khara thamam me port se adu makha da ma sin phadok phajin tawba yani my organization do
organization do mapum do UKNSC terrorist organization lakto ta ga su mi du di phaba ya dori ko ek sigi scheme ji da aduma adagi AFSPA gi makha da mungsu chathaba yani AFSPA armed forces special power 1958 ta magi section 4 gi special power to the armed forces in the piba sidam yawi kari wai no hakanda adudana ngasa haibi du main arm gang si nei man arm gang gi kem to hom adagi khulai tambam ko pum ta khai ba ye pugai ba pha ba ye kem yawn ana sigi poni somlap na khoina ai ba hajo ga di akhoi da thui sidi ngasi de 13 aga su oire ko aina ngasai de hanganda chapada mayam se de lei si ngasi si lei ji phasana kat khre ne lei gi suman akoi budo kai kawi english na red fire no english he khoi pa haite ha ji ki ji yam kat khre da amanong thang doi acto ai mamai sing jing ma da leibang ning bui kenu si u da bai tar ene sum sum magi routine work oina 13 aga slai lei kala se akhoi angang gi assembly to budo kendra vidale gi isa tamik chali dong 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 ya angang sing ji assembly de thole assembly du gi magi meaning adi gi nungai na to bu na ta assembly to principal wangang ni thola ga le pa lo e hotan sing du type ta leiba 13 august pi message yam so ho jani hujik pu pauna warja ba si hingwiramu ticket ji leibiramu mahar school san leibiramu thangan jen leramu ne lai hujik leibi issue ji terrorism moi yang khai humbu cham chani na lan to bora du di pu thangan masi da sagon to kap tharong tang ma ka hathu ro anga olhan gro ha ga thangan jen dak dak thau da ga e pauna nang law sa so so to ga oi edu kangjei bung daga lepu ga sajai ga pithar ne haibani da question adu gi gas tu leite law and order ne hai public order ne hai ade military crackdown su tongam de military crackdown ne se america de gi to donald tam gi ayab lo dung ti military crackdown di second 7 da public order is take thabak ni public order book take thabak ne public order police hai police tu ne law and order hai public order law and order khara wang khalai ne ba ko adun adu book take thabak ne security state wedana तौरगा दी स्टेट की रोल लेते रोल दी ले स्टेट दा ताजु अदु सेंटर ना तौरा ने बको अदु पब्लिक ऑर्डर बो की मखा दे लेबनी ना अखोइना अदु मिलिटरी का अखोइ जरा खाना कइदा तौ सुमाना माउस की मत तक थै समय तक थब याय अदु हिद लाइबा अखोइ की कहे तारे सीआरपी बो ओइरो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मैम से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मैम सिना सिना कनो दे लेदो मिनिस्ट्री होम फे मखा दा अदु आर्मी सिना मिनिस्ट्री डिफेंस मखा दा अगो सेंट्रल आर्म पुलिस फो असम राइफल गुम कइगो मैम से लोइन माय ऑपरेशन कमांड दी अखोइ इंडियन आर्मी ने तौने बको आइना हाइजे दी मोय सिंसे अखोइ कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम जिंग अमा यावरी इन द एड ऑफ सिविल पावर ने मसी आम खंगो चंग अखोइ गवर्नमेंट से in the aid of civil power is ta this in hangjai whether they heard this word this phrase word khara sang close phrase word lo in the aid of civil power is akoi sarkar tabi ga jala ba ngasi gi 13 august ina hangjari wang masi gi in the aid of civil power tabi khara lai sing the in the aid of civil power ne ma ma thana thabak army se laga ka swa ka poe ma di elhan mam chang e oi bongo hai ba gari ga yadra kan da state lengak na to da ne civil power state civil power ko civil power e oi bongo asana phal eru lo cobra eru lo basic eru lo elen mam change ba imminent danger le bodi moi kapto kapsing kha tawni masa de attack tok podu jidi de kaptana kaya moi tara si de na ko adu tawne ba ko mangon de cholok podi mai attack tok ne UN peacekeeping force type adu bu masi overall scheme da ko unify command ga tawse adu de meeting phasan taw elen mam change ko e ta bai tare an e tri gai di kam to oyo an siga scheme je khanga constitution gi magi law gi formula ga je phawm changine article 162 ga je phaklang na thetpa मंत्री ना अदे चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 163 164 जे चाउ फलांग ना खोगी पावर पॉइंट काप थोक मोइ पैसा सु लेबिनी न को फलांग ना काप थोक चलम दाइ रोजे फसना खंगो मथौ ताय आर्टिकल 164 दु हाइदे के पा चंगे यस ब्रेम लोगो माने ब्रेम लो अटेन कमर्शियल ब्रेम लौजगे